bwanyuma y'abatura ababiri nibihentase mu kutimba omushenyi mu binombe bya Rwampara okwetumbwitira abeebembezi okwemereza okutimba hamwe no kushomba omushenyi eriizooba abeebembezi barugayo kutangaza zimwe aha nshonga ezireetiire emirimo egi yayemerezebwa omu rukiiko rwashitamu mu ofisi ya RDC kyashangwa ngu disitulikiti ya Rwampara ekaikirizana na bakama b'ebimotoka aha nshonga zitari zimwe na zimwe okurabira omu kihandiiko biteze batarashyikirize emboyo egyo yabashaba ngo ahi bakutimba bagarike bejuzeho itaka yabagira ngo bakore omuhangwe kuseshayibirizo mu mwabazi batakoranye ekiro yabashaba ngo bagire water bowsers zigume ziraba mu ngutezo zitubye ha mucucu yabashaba ngo tugire company egumene collectinga revenue ningashi omushoro onke bibyona nkoko nabigamba byona tariho kibakoze na kimwe omuzinde enshonga ezigyemeseriize abeebembezi bayemereza emirimo egi n'okugira ngu nibashiisha enguuto nk'oku inginiya w'enguuto arikushoborra batirira munonga itaka ricweka rihindukamu omucuucu hati gwimuka gwafectinga ki abantu babwire omuringo gwa kandi omu bwire bw'enjura gw'omucuucu oguzi zarubata kukacweka gwe kurugamu ebyinga bigateramu amaizi emotoka enkye zigabura kuraba iteka turikuzobera kutimba omushenyi konka wakugutimba mu bwingi nono yetaaga kutunga orusa uroba kweta wetirangiriza kw'emiti kuruga omunema kandi abakutimba omushenyi boona tiine oine orusoro twashara mungu okutimba omushenyi national tracks of transporting byemerezibwe until further notice meaning kanso Niger erika kushitama yerga kuri bekerageje cyo cyakoratirwe ninga kuri chokora kandi omushenyi wo definitely we butahiza town council konka ko uhorere yagamba nabwe revenue turita kugireba revenue biriho kugata kureka je takora ishempane ikora konka gwe baba kwasireje butahiza district butahiza town council and we see what how to use the money. Kwiha ejo resolution ebaho barione ba enforcing except save ababa bantu abakuba bari stubborn konka nabo twikirizana ngo nabo tuza kureba icyo gukora kureba ngo twa enforcing kandi compliance ya 100%. Orukiiko oru rwahendera abeebembezi bari kugira ngu nibija kushyikirira banema kubaha orusa y'abeemirimo egi eshemereire kugumizamu amakuru agagasha kwa Susan Charles Sima.